Fìdhlear bhí cloichen éal ag an concert nach? Ai, sin bhí cloiche an nach, coitáide? Cha bhí, bhrís mé, chan eu físam chur son of am is múnacha gynnar ngá cartbílianú ar Chondobhrait. Bhí mé sin tíad a chuir an concert. Han eu tugadh leací. Ba sé aling, ben ik gaibh cloich córain. Ba a cuma go chloich? Cóir ca fís. Ha piach smúin teachn, Jamie má lága sin an Fìdhlear. Cemar? Rhaid sin yma cwec I fel di'r siop bunt. Fe'n sin I blwch yn yw'n yniacyn. Cemar? Ha plana acw. Ha isig e hyfod yna gyda sin yn nolgwr y BBC Alpina. Heis sin chemical leis sin eo agos idi sin o'r dynnu bydd yn clwys. Clwys a lot of sin gwch na mater. Beri conim y tîn ysdach yn colona. Hwna gael y giridol yw'r BBC Alpina. Wow! A per flan y miracle! Cookie me ta. Hick it out! Now leif sin han fiú seo, ma has fi giri $1 BBC Alpha noch, fiach go chloich. Sounds a high. Sy'n gyfyn i'w chloich? O, cynnyring. Sound yn na ar y rasio. Yn mynd i'r cachu son Chelsea. Cofa clwch yn eo. Shit, awi bin. A mae'n geisio ni'n mynd I môr. Wel, chan ni'n dod concert BBC Alpha noch yn fan? Wel,